Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o jednom arhetipu koji je svima vama poznat, a to su Cyber Dragoni. Cyber Dragoni su debitovali u Cybernetic Revolution boosteru koji se nekada davno pojavio tokom početka GX ere. Tačnije, pretpostavljamo da znate da je jedan od glavnih junaka u GX-u, Zane, zapravo osoba koja ih koristi u animeu, ali to nije sve. Cyber Dragoni su na neki način dopreli i do šire publike, pa i do turnirskog nivoa. Sama strategija Cyber Dragona se vremenom mnogo promenila, dobili su ogroman support, dobili su brojne karte koje im omogućavaju da naprave OTK. Zapravo, OTK je uvek i bio svrha Cyber Dragona, ali vremenom su došli i linkovi i brojni drugi monsteri koji su im dali support koji je itekako osnažio ceo arhetip. A uz same Cyber Dragone tu su i Cyber Dark monsteri koji su također jedan deo, to jest pod arhetip Cybera, i također ih je Zane koristio u GX animi i to u 4. sezoni iste. Sve u svemu, Cyberi su postali toliko jaki da su jednostavno dobili nekoliko svojih Structure deckova. Apsolutno nije nemoguće da vidite neki Cyber deck na nacionalnom turniru, kao što je to bio slučaj 2015. 2016. pa i 2018. godine. Može se reći da su Cyberi uvek držali neki jak nivo, što je za veliku pohvalu. Ne moramo da pominjemo da uz Cybere možete da koristite i Honesta, koji je također jaka karta, ali najčešće se koristi Limiter Removal, koji može da duplira napad, iako ima taj negativni efekt na kraju. Često se desi da do istog i ne dođe, već da protivnik jednostavno uspe da napravi OTK, što je, ajde tako kažemo, za jedan deck kao što je Cyber Dragon i očekivano. Od novih struktera definitivno najjača podrška jeste Cyber Strike Structure deck, gde ste mogli da dobijete mnoštvo Cyber Dragona, ali i njihov support u vidu Cyber Dark monstera. Također tu imate i brojne karte koje mogu da im pomognu da jednostavno razviju svoju strategiju na polju i da učine da sama igra Cyberima bude mnogo bolja i kvalitetnija. Sad, postoji mnoštvo teorija da jednostavno Cyberi možda nisu toliko turnirski deck, ali morate biti sigurni da kada imate sve mogućnosti da sastavite neki solidan, jeftiniji deck, obavezno uvrstite Cybere u svoju opciju. Ne zaboravite da je Cyber Dragon Infinity jedan od najjačih machine monstera koji itekako može da drži kontrolu na polju i da negira brojne stvari, tako da ukoliko imate mogućnost da napravite neki Cyber deck ili Cyber Dark, zašto da ne probajte, generalno ništa vas ne košta, a može da bude poprilično zabavno. Pohvala za sve ljubitelje Cybera i one koji ih igraju, a mi se vidimo u nekom narednom videu gdje ćemo pričati možda o nekom novom arhetipu, drugačijem, ili ćemo možda raditi neku deck listu, ko zna. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko ste novi, ne zaboravite da se subscribe-ujete, a mi se vidimo. Veliki pozdrav!